Nĩ mweri wa gathatũ kuma rĩrĩa kwanjĩrĩirie kuoneka ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri ndaraca-inĩ ya Loisokut na gũcũngĩrĩria mateta ma aikari a Doldol mwena wa rũgongo wa kaunti ya Laikipia. Mũingĩ ũroria honge cia ũgitĩri kũmateithia na kũnyita ekinaĩ arĩa makoretwo makimatharĩkĩra na kũmatunya indo. Hapa kwetu usalama ni mbaya sana. Kwanza kama sisi wa mama tunaona watoto yetu wanaangamia kwa sababu hata mtoto akienda kushunga ng'ombe ikipatikana, hiyo mtoto anapelekwa anaenda kutupwa mbali. Kama ni usiku, hiyo mtoto anakuja usiku, ni Mungu tu, ikipatikana na wanyama atahesabuliwa hiyo mtoto wakati yoyote. Lois Kimeli augĩte maraikara na haho marĩ mĩciĩ-inĩ kana barabara-inĩ kuona no matharĩkĩro ihinda o rĩothe. Kwa sababu unakuta tu ule mkora amekukujia kwa nyumba, amechukua ile sukari kilo 5 ulikuwa unauza kilo 10. Sasa hata watu walali, kama ni barabara uko na uoga, unasema nikifika njiani pengine nifike jioni, utakuta umeshikwa barabara. Mũtwarithia wa nduthi Paul Kires augĩte atĩ thikũ ici mainũkaga thinacara na rĩu makoria thirikari kũgacĩrithia ũgitĩri nĩguo mahote kũruta mawĩra mao mategwĩtigĩra. By 6 tunakuwa tumefukuzwa kwa ma centers. Sana sisi watu ya pikipiki hakuna kutembea usiku. Kuanzia 6 kila mtu awe nyumbani. Kwa hivyo hiyo kitu imetuletea shida sana, na tungeomba serikali tuingilie kati. Sasa masaa kama hiyo ndio sisi saa nyingine watu ya pikipiki tunapelekanga watu. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Lucy wa Muchoki.